si ho no aye moto we waduma saa we moto no waduma no jai o wi anu atena so se ko he saa ye duma no atu we ya duma ben to fitre yes moto fiti on Sunday yeah Friday on Sunday na tumo na moto be maka hiten Jesus na musa be brother bi omo ye gba moto fitem ni poster boss wo one FM David Matomia yeah one say Papa abrante adwoni ebade for so e mo wo sunsun se eheyai abrante ewie moto bi modwuma o moto abrante akonfirm se eyampa o repair motors na o ne boss e dey adwuma senior prophet o se 2 to 3 years dey e wa yes adwuma no na ebade for so mo ka bi se waye moto bi awie akọ akotrai no e na ka bi eyi ball no e na ka bi sa be twifa no so papa o se last week yai asema wo kan ebi edikanya si na street ya oye police ni bi moto ye e ma no enti police ni ka chense o vie offer bra senior protocol say e kwaso kusebuse mana kwaso wo e mo se ka bi yi afọ wa ka de se e bono e no otoji ye no bra po wo ni te de busa obi private car ne private car no ni te na ti no panel apai e to ko ka senior protocol ko share na da fo so wo ka se e to osisa ena tie because ono aka so wa de yem eto be shido osi o ma hada oni muda na wo no sunsun se the poster ebo adwuma o mo so ye adwuma e wo si na poporo ne fo so mo obi se David na osa bi sense e ni fia da na osi ane ne tie ne friend wa adwuma e ye kofi omo mo ne din tell oni muda e na po de tru ha ewrade afọ so e kan yi tarkasia e ti se e de tell no se ke se de se o se yo o se yo Obo mi se me la deja, obo mi se me